Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Dr. Maisel Amperin Lingdo habakren marki nong thok khubor haka khat khandai trik upnai no para arazar arpoar adin ke jingelang pediang burom syakaseng NPP kala ong mangidai ban penduk ya ke jingpan keliang namar ki babun ni ki waipat ki seng san perthei kila terwa hendrai ngi sngap pat ya ka surjong patba haka bayadai bat kani ka seng Shusho ka kong Amperin kala ong bakam julait syakaseng ban pan hendrai ban ya merjing mut lang banyak sngotu badru banyak trailang na kabenta ka baha ka miat jong paitba shisho kala benrap ru da ka baong baki sansnem pala lait no bakadon hakal yang persya kat no ki jingjinjar henry ka kermen ya ki bakum gitu ki jo ki jingjinjar kinam wan show Nekas ni hapong 5 Brigade Ground pila UI ya kata kacing ya tri lang kinong yalam na kibabon kisen UI bat table na po Maulay PE ba Rocky na po Pentor PE Yanga na is PE Dr. Jasmine na po nong kamay PE ya iba Ransom Sut nga na po Shillong North PE ya iba Lang Rapsang na po Shillong West ni kinong yalam nilaya teli lang kaway om bangi kwa ya kajing mentoy shimen nilaya teli lang nakabenta jong pi kipat ba jong kani kajala ka jong ni tiniwan hang ni hakmat jong pi bangin da nginda appeal ya pi smobha kersan lem ya ka party NPP pen i ya ka North East pen i ya kari India baka state ka jong ni menta hadin san house nam ka jinglong do long snam ka jong ka nilala bangin sensya dalade nakabenta lade nimton kam ki party nong way ki banaba ki party nong way kum yangi ki baladep mat ya katu kulenti ka bangi yayan niyo ikim don kata ka jingba kli kim don kata ka jingket kli kim don rutang khandet ya kata ka jing shon bangi don kamban penkentiu ya kan keri berkejat perlu ke jom sedang jom kami ke press conference ka syah kedar compare ngasimet ngakwa bele yute renga yu i ba marway ngamla ban question sino ladang ayai syong marway ladang ayai perkhatang ya kijing dawa kijing don kam jong ngasimet klam dapat lang ya kata kijing yeteli kamot ngimpoy sino kasur ka bateli berbuatan di kasur ka bayat teli tinggal ngong compare namar haswa jong kajing don jong nga kani ka party balingawan sa kani ka party nanga banat ki babon ki party ski ko ya ndri balinga ko banwan sa kani ka party kabaning kong e kani ka party ka balong try ha ka jala ka jong ite ka NPP hato kani ka party nong way kam dai ka party nong way badladang idang pia jad penriu nalot kataru ngam tarai ting ni posino ngoong yakino basdang simet ngalaban le ayu marway ngidon kam banitali ngaklet no ya kita kijing lat kijing bakla kaparti jong no ka bakla ong kiyana don si kapati yala diru kidon kijing bakla kijong ngadon kita ki issues ki badon rei balay ladang ya tali hato nginya persyang kalong ka bakla takda ngawan hang ni menta ngaklet no ya kay ka mga kwa simet ngan pen bani penteli nam takari berkecet penri kadon kajing ya teli padang kinong yalam kawai ka banga burom pala bat ngam kwa ruban UI baki party ki pat ki pia hapo kasam na jong kata ka di ko wai ka number 1 agenda jong nga ka banga UI hakini kabaan kilale sibun ki kam ki banyarap ya ki longying ki baper judon mo kita ki sarkar ki ba ai ta ki scheme ki bakat kini ki ba PE ka macam pi ngi hason ngim juyo ti ka fokus namentang iyo ka fokus ki bai paki parti Lebanon lang ka ni sarkar yung bam day ban ai ki tarai mo ki kata ka focus 1 focus 2 prime Meghalaya to ang pieces start up Meghalaya ki bobonti ki konsam lagi balala man sang pilagi jom ki kam babon ba ki samla jungi ki blayo ki kam ki berit kata ka IT park hangtay ki babon ki kam ki bagilale bargain juday dunia bargain lupa ki babon ki political parties ta ka baburom ki laong ki bataya ringi kan ngop ya jita pa
Iya na kita kasunto pa ta. Buong leksi na kita ibaro la kani ka parti ban. Ngam julet siya ka parti ban liman. Ngalet bangin niya consult, bangin niya mergin mo, bangin niya sangtu lang. Nang malasay, nginya la bangin niya serve better. Sans nem nga don ha opposition. Kimtip tang ubopong ya kejuti utip hangno dung prek. Ladalong ka bala nga duway pang nga duway man ka janmit man ka miet nga duway ba at least nginum hap siya shu ya ketu kecing siya ti ladal pad ba pada urai de kumway tingin hap ya pet biang kumno bangin ya voice biang iki issues ki jungi ba national sitting in can win nakabenta ka NPP ngin sawa nakabenta ka NPP nakabenta ka jing hajong karibot ka jat penriu ngi bara ngi e jat penriu but kamentoy la da PhD da pia shomoroi di parti pero kaya tongin niya wan lang tongin niya tali lang tongin niya pet hatola ne em ban poy siya katakatong siya jango itoy bakale mo pia ngayo nga bakla don ka NPP don ka UDP don ka HSPDP don ka BJP don ki kertong marway tahato kata mladai lut perkhot ki parti tetapi ongingi wadia bot syu if ki parti tingin ya seng biang sedeki ki parti ni menang pen taju syu ya kene ka kam sang partai ko aingi banyalem no tingin nginum ya lik parti syu ngi sino hapdeng jong kata ka jing don kita ki jing keno bakanaru ni hapti ban rai sino benleng tingin la yesem em kata karai bengin ya lek kata ka parti balai pim don senia ingi don ka jing senia igi nong yalam ya se kibi kitan judon mo ki bri ki bakren ben ki balun shop igi nong yalam kumbo piyo i hakatan jungi burom si igi nong yalam rajong hoan don ka jing mamya sung tulang kam ni lay pila bandon la ka jong ko point of view tin rei burom teng igi nong yalam tongin yalong no ka jet pen riu ka bayo i chinga ye kita ki i bro hoan pila bandon nga ai lecture kin don ki ba comment rei ki ba comment to kadi ka sulpat da kin comment si pungut pin ong no babaro kila ong kumta ti ka election kan sa panisay ambingi ngirungin siya persyang ban pen sutu parajat ben riu kita ki i jing keno to do namala da pi keno ya ka MDA ti pihak keno no di parti bro ti dalajan election pat kin ya kawang ti iwi ngangam don por dia kawang ti aku ang pet kumno ngila ban pen teli kawai 1 megalaya Hagani ka sngi ka kong amprin lingdo kala kren ru halor ka jing kadok ti tang ya ka wei ka seng hakabaya dei bat ka jing khai yo doyong hapo ka janla me galaya ka kong amprin kala ong ru balingba ka jing te bat ki jerwit jerwan ki balong kum ki maujun thut kala penlong yi ki pat ba ban mat yi ki jing e ha kabaya dei bat ki kam khai doyong kala ya ro ru ye ka sarkar ba amdan banut ban le ai halor doyong kum banut kani ka sarkar ka ba menta kabala persyang hala ibor. Ya kayi ya udong semoga wat kedok ti tang siya kuway kasi. Ped mo pi mano ba day kita ki players? Ki players ki day nakaparti ayo. Tinrey habang iong. Bangi di bante lekam. Ya kata kacing kayi be am ya udong titongin ya keren kanya kata. Kaya ka bangi hable. Tibalay pimpelat yangi pa de. Balay badang kita gijingte gijerwat kipakipat pa ajum ni saudong karime kalayak kimla syo pa niya kamay kaji ngitip shy baka Janty Hills ngitip shy baka West Khasi Hills kadon kam bran ban penbet ya kani kakam kayi yaw doyong bakan longno kajing kayi kabakoy tabalay tem dan balay ay ngateng ong ipi kani ka sarkar kan sa persyang kanya kata don mangite bangin ya kantu banyale kata piset ya ka kana ka bam ka di jong kibril toong ya nga hag Janty Hills ne ha West Khasi Hills da kanopat ka lenti pin ka daw ki bagin ya kamay ka ji ti haba ka daytang kata ka lenti ban ya ka kamay ka kaji ka bakhot ka basuba ti tongin ya perkan kani ka sarkar ka lasim kita ki kendon jam jong ki ka babon nringa nga ong ya pi suya kawang kti siya kawang kti to mangaru Boros katu balay nga hala. Bangakwa ban yu i bakinong song snong jong kajela ka jongi kinyon o ya kat kahok pan kamay yung tau do yung ken.
tuong pi yang dang don show dah kawai pat ka resource ka bakani ka jela ka jungi kala antay la di ti mentang ong an klet no ya katabat ni nya teli ka wai shwa namat utu no ikito kito kikeno ikito kadu ya wai dada election ya syong lang ka jo ka sarta balay bro kita kisdam bro don bakren balay hapren tang kaseng kongres mentali kaseng kongres ukam don show kam kwa ruben kren ya kata ka jingja jong kata kaseng kongres namar kaseng kongres kala ay ti nga kani kalong renyeng hakasan pertay balingan harami kaseng kongres nre haba kaja kaseng kongres tapi expect yang aban le kum no ngan syong no ay kipay ba jong hakim sya ti yang aban syong ay kiyong bakidon county ya kajing syaray ka jong ti tongin ya teliken kalong ko babaklas ya kataban ya teli